Yesu ashimwe. Haleluya. Amazina nitwa Bihizi Musabwa, umushumba nkorera Imana, nkorera umurimo w'Imana hariya muri Rwamagana, niho dukorera umurimo w'Imana. Nishimiye kongera kandi kugera hano Nyarugenge. Haleluya. Kandi ndebye ukuntu mwicaye biranejeje. Hari igihe kimwe abantu dutuye mu nkengero z'umujyi wa Kigali tubwira abantu guterana ngo basenge, bakatubwira ngo abanyamujyi nta mwanya bagira, nta mwanya bagira. Tuzatumenya yuko umwanya ari mutoya, ariko kuba hano kwanyu byonyine biravuga. Abavuga ngo abanyamujyi basanze hano mu mujyi hagati wa Kigali, mu mutima w'u Rwanda, mwicaye hamwe mwese abantu bangana batya, biratunezeza bikatwigisha byinshi. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Mufate Bibiliya zanyu dusome ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya mbere n'umurongo wa 18. Turongera kandi tuje gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 4 umurongo wa 4. Ni naho tuvuga ijambo ryacu. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya mbere umurongo wa 18, haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe. Ijambo ryacu turaza kuganira hano muri Matayo, igice cya 4 umurongo wa 4. Ijambo ryavuzwe na Yesu aganira na Satani. Igice cya 4 umurongo wa 4 haranditse ngo, aramusubiza ati, handitswe ngo, turi kumwe, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Yesu ashimwe. Nashatse ko tuganira gutungwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, gutungwa n'ijambo ry'Imana. Iryo jambo numva nahatiwe kugira ngo tuganire. Mbanze gushimira mwarimu wadutumiye tukaba tugeze hano natwe kugira ngo tusangire ibyiza, twumve indirimbo, twumve amasengesho, twumve amajwi y'abana b'Imana, natwe twicaye hano muri iyi nzu. Mwarimu, Imana ibahe umugisha. Iri jambo ry'Imana ni ijambo ryavuzwe na Yesu. Yesu agiye gutangira umurimo, yari amaze imyaka 30 hano ku isi. Iyo myaka 30 ayimara hano ku isi adakora, ariko ngo ategereje igihe cy'Imana. Aravuga ngo ubwo navukiye mu Bayuda, kangendere ku mategeko y'Abayuda. Aricara imyaka 30 iragera. Ariko nubwo yagendera ku mategeko y'Abayuda, hari igihe byabaga ngombwa bikanga ubwami bw'Imana bukaza kavuga. Ndibuka umunsi umwe yari akiri muto, akijyana na papa we na mama, yuko ageze mu isi yavutse nk'umuntu, abyarwa n'umugore, arerwa nk'abandi bana bose, akura nk'abandi. Haleluya. Ariko abantu bakamwitiranya, uretse Mariya wararabitse amagambo mu mutima we. Yesu ashimwe. Umunsi umwe barimo bagenda batashi, Yesu arongera kandi aragaruka yinjira mu rusengero. Bageze imbere baramubura, bagarutse basanga arimo araganira. Baramubwira ngo, waruhije papa wawe, dore barimo baragushaka, bari hano hanze. Nawe aravuga ngo mugende mubabwire ngo data na mama. Haleluya. Hari igihe akiri muto yavugaga. Umunsi umwe ajya gutangira umurimo w'Imana, umurimo yatumwe, ibyamuzanye, aragenda aja kubatizwa, asanga Yohana arimo abatiza. Yohana atinya kumubatiza, aramubwira ngo mbatiza kugira ngo bisohoreze ibyavuzwe byose. Haleluya. Yesu amaze kubatizwa ngo ajyanwa n'umwuka mu butayu, amara iminsi 40 n'amajoro 40 arasonza. Yari umuntu yarasonzaga, yari umuntu yakeneraga, yari umuntu 100%, ariko kandi akaba n'Imana 100%. Agira inzara, gihatashe arimo agenda, Satani aramugenderera.
amubwira ibintu byinshi, ariko Yesu aje gusoza amubwira ngo, yaramubwiye ngo nahindura ibuye. Ufite inzara ndabizi, uri umwana w'Imana ndabizi, ufite ubushobozi ndabizi, ariko kugira ngo inzara ikomeze kurye, Satani hari igihe aza akadusanga nk'ufite impuhwe zacu, nko kugira iyi impuhwe akaza akakwereka abana nk'ufite impuhwe, ariko zimubwira ngo nta mugabane dufitanye nawe Satani. Haleluya. Amugenderera nk'umuntu ufite impuhwe, nk'umuntu ushaka kumwereka ko afite inzara, amwereka ubutware bwe, amwereka ubushobozi bwe. Ndabizi ko ufite iri buye warihindura rikaba umutsima ukarya inzara igashira. Yesu aramubwira ngo reka kubwirisha ukuri, ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Haleluya. Uyu munsi nifuje ko tuganira gutungwa n'ijambo. Bitari ugusoma ijambo, bitari ukumva ijambo gusa, ariko ugatungwa naryo. Bwana asifiwe. Mbanje kubaha mwese naje mpagaze hano, bahaye ikaze. Mwiyumve mwikaze mpagaze hano, ntabwo ngiye kuvuga ijambo ryanje. Hari igihe umuntu agatumwa n'ubuyobozi bukuru, ariko waje kuvuga ukavuga ijambo ryabo bakakwakira ngo nanje uyu munsi ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Nuryumva ntiwumve ndundebe, reba Imana, wumve yuko ndimo nuvuga ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze ngo dusangire ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Bitari ukumva ijambo gusa, bitari ugusoma ijambo gusa, ariko gutungwa n'ijambo ry'Imana. Rikagutunga ukabaho, ukavuga rikagutunga, ugakora ingingo zigakora rikagutunga. Bwana asifiwe. Narimo ndebira ijambo nibaza iryo ari ryo, ndimo nsoma mu ndimi z'amahanga, sanga mu Rugiriki hari ijambo bitarogos, irindi bakaryita rema. Nja kwibaza ngo siri ni irihe, ariko nsanga byombi ni bimwe. Sanga ijambo bitarogos, iryo jambo nsanga ngo ni ijambo ry'Imana mu buryo bwaguye, ariko rema ngo ni ijambo Imana izi zikakubwira rimwe gasubirayo. Baza gutanga urugero, baravuga ngo rema ngo ninki gikombe cy'amazi Imana ihaye umuntu, ariko baza kuvuga ngo rogos yo ngo ninki isoko y'amazi Imana iguhaye ngo ujye uvomaho, ariko baravuga ngo byose biruzuzanya. Bwana asifiwe. Ndagira ngo tubwirane isoko y'amazi. Yesu ashimwe. Nibaza ndimo nditekereza uko turivuga, ndavuga ngo se aya mazi iri jambo umuntu yarikura he? Ijambo ritunga umuntu, ijambo rihindura umuntu, ijambo rirema umuntu, wahura nawe ukavuga ngo se uko bamuvuga ko babesha, ntibabeshaga, yarahindutse. Bakavuga ngo kera uyu ko bavuga ko ari ingare byagenze bite, baramubesheye, ntibamubesheye, yariyo, ariko yarahindutse. Uyu muntu ko bavugaga ko ari umuntu ubana nabi n'abandi, kubera iki baramubesheye? Aba bantu baturanye barabesha, ntibabeshe, niko yarameze, ariko yatunze ijambo muri we, ijambo rimuhindura. Bwana asifiwe. Iri jambo ndibaza ngo si ijambo umuntu yaribona he? Waribona byagenze bite? Njya gusangira ijambo, gutunga Bibiliya, kuba ufite Bibiliya tibyaguhesha iri jambo rirema ritunga umuntu. Gusoma Bibiliya byonyine tibyaguhesha iri jambo ritunga umuntu, ariko kugira ngo ugirire ijambo ni ugufata urugendo rujya mu ijuru ukagera ku musaraba. Utaragera ku musaraba ntiwatungwa n'ijambo. Yesu ashimwe. Iri jambo ry'umusaraba maze igihe nditekereza rimfasha cyane. Njya gusanga ku musaraba niyo soko, niho umuntu aremerwa, niho umuntu ahindurirwa, niho umuntu aba uwo Imana ishaka kwabaho. Bwana asifiwe. Yuko nasanze umuntu ataragera ku musaraba, warakijijwe, ushobora gukizwa, ugasengerwa, ukakira Yesu umwami n'umukiza, ugakomeza inzira ija mu ijuru, ariko utaragera ku musaraba ugenda wikoreye umutwaro. Kandi iyo mitwaro ni imitwaro y'ibyaha ugenda wikoreye. Utaragera ku musaraba byahise binyibutsa mu Kristo, muri kajya gatabo k'umugenzi, mu Kristo aje mu rurembo Siyoni. Yabwiriwe ubutumwa namubwiriza butumwa, aragenda, ariko yikoreye umutwaro kandi atashobora kwikuraho. Iyo mitwaro naje kwibaza ngo siyo niki, iyo mitwaro niki? Sanga umuntu arakizwa,
ariko ugakizwa na bya bindi byose byakubayeho bikikuriho ukibyikoreye. Wahura n'umuntu ukibuka ijambo yakubwiye, wahura n'umuntu ukibuka ukuntu yagukomerekeje, wicarana nawe ukumva ndi mwakwicarana tiwanezerwa, rimwe na rimwe ukazuhunga mwaririmbana, ukaririmba utaragera ku musaraba. Mwagira ngo muganire ukumva nti mwaganira nti mwahuza. Abantu benshi muzabumva baririmba basenga ari abadiyakoni, ariko bakavuga ngo uyu muntu nzanumva amaraso yanje nawe bidahura, uyu muntu nzanumva nje tudahuje, uyu muntu nzanumva tutaririmbana. Yego uri mu nzira ariko nduragerayo, turagera ku musaraba. Bwana asifiwe. Kandi ntimugatungurwe n'umuntu uri mu nzira usambana urwana ntaragerayo aracikoreye imitwaro, ngo yaraguye yarasambanye ngo ntarakizwa. Yarakijijwe, yakiriye Yesu ariko ntaragerayo. Tibyashoboka ntiyabyihanganira, iyo ahuye n'icyaha aragikora. Ariko iyo umuntu ageze ku musaraba, Bwana asifiwe, byahise binyibutsa umunsi Mukristo yageze ku musaraba, ngo yarazamutse arimo agenda, ariko arimo agenda atazi ko agiye kugera ahantu haterera cyane. Ageze kuri uwo musozi, mu mpinga z'umusozi ngo ahasanga igiti, ngo ahagaze arimo acitegereza yibaza impamvu zacyo. N'uwakihashize ngo yibaza atese iki giti cyazanwe nande hano, iki giti cyaje gukora iki? Iki giti ngo agihagaze arimo acitegereza, ngo yumva ko wa mutwaro utangira kumuvamo, ngo yumva yuko atangira koroherwa. Icyo gihe ngo arimo yibaza impamvu zabyo, ngo yumva wa mutwaro umuvuyeho, ngo ahindukizwa no kureba wa mutwaro aho ugiye, ngo abona kutemba, ngo abona ko wika mu mwobo, ngo ahita asobanukirwa ako kanya. Iyo ugeze ku musaraba urasobanukirwa. Bwana asifiwe. Arasobanukirwa, aravuga ati ndabimenye, shingiye ku nkuru nahawe, nibyo numvise, nibyo nasomye. Iriya ni yamva ya Yesu, uyu ni umusaraba wa Yesu, ndabimenye. Haleluya. Ahitazi indirimba araririmba, aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Bwana asifiwe. Ahita avuga ngo nageze ahantu Yesu ashimwe heza cyane, kugeza ubwo nageze ahantu hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Aho ngaho iyo umuntu ageze ku musaraba, naringiye kuvuga ibintu bitatu, ariko nje kuvuga rino jambo. Ijambo rya mbere, uzuhagera, umuririmbyi yaravuze ngo yahampereye umwuka w'ingwate, nanjye ngo mwakirana ishimwe, ngo yemera no kumva mu mutima. Aravuga ngo shimwa Gorigota. Aho ngaho iyo tuhageze duhabwa umwuka, kandi twamara guhabwa umwuka akaduha imbaraga z'uburyo burindwi, akaduha imbaraga. Iyo tugeze ku musaraba niho duhebwa imbaraga. Yesu ashimwe. Haza imbaraga zo kubabarira, warananiwe kubabarira, ubabarira warageze ku musaraba. Haza imbaraga z'urukundo, uwo wananiwe gukunda uzumukunda ari uko wageze ku musaraba, utarageraho ntibyashoboka. Yesu ashimwe. Haza imbaraga zo guhuza abantu n'abandi, imbaraga za reconciliation. Hakaza imbaraga zo gukizwa, hakaza imbaraga zo gukira indwara, ugukira ibikomere byari byaranze gukira wagendanaga bikubabaza, uzubikira iyo ugeze ku musaraba. Ariko hakaza n'imbaraga zo kuzamuka mu kwizera. Bwana asifiwe. Ariko uyu munsi reka ntambuke ikindi cya kabiri, uzugerayo ugeze ku musaraba, ngo niho uzugera ugasobanukirwa isoko y'amaraso ya Yesu Kristo, umumaro w'amaraso Yesu yavuye. Amaraso ya Yesu ngo iyo umaze kuyasobanukirwa ugeze ku musaraba, usobanukirwa agufasha ibintu bibiri. Aza gufasha ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, ngo uzasanga ayo maraso atari amagambo, ngo ugasanga amaraso ni isoko, n'uruzi, n'umugezi. Umuntu wese wandujwe ibyaha uzashika koga, ukamesa n'imyenda yawe ugasa neza. No mu buzima busanzwe, umuntu utoga ntamese aremerera abo bari kumwe. Iyo utoga kandi ntumese n'imyambaro yawe, bigatinda cyane, abo mwicaranye urabaremerera. Naringiye kubabwira iki? Umukristo ugeze ku musaraba niho usanga amazi yoza umuntu. Ukoga ugasa neza, ukogeshwa amaraso y'umwana w'intama, ukoga ukoza n'imyenda yawe ugasa neza, ukaba umukristo mwiza, ukaba umuririmbyi mwiza, ukaba umunyamasengesho mwiza. Bwana asifiwe. Ikindi uzasanga kuri ayo maraso azaduhesha,
amaraso ya Yesu ngo aduhesha nabyo azaduhesha gusenya inkuta zigera kuri 6 ziba mu muntu zakunanije urananirwa urugendo. Izo nkuta amaraso ya Yesu azisenya neza zose zikavaho. Ariko simbivuga uyu munsi. Icya gatatu zuhura nacyo ngo uzuhabwa ijambo. Mukristo hageze ngo yahawe umuzingo w'igitabo. Bwana asifiwe. Ngiye kuvuga ijambo iringezeho. Ahabwa umuzingo w'igitabo. Uwo muzingo w'igitabo aramubwira ngo uyu niba uzerekana ugeze mu ijuru. Uyu muzingo w'igitabo nawe uzagufasha mu nzira, ufite amakuru yose y'urugendo, ufite ibibazo byose muzahura nabyo. Haleluya. Aya magambo niyo tugiye kuvuga ijambo umuntu ahabwa ageze ku musaraba. Ariko mwamfashije tugaha Yesu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ijambo rirema, ijambo rirema, ijambo ribumba, ijambo rigira umuntu rikamuhindura akaba ubundi. Iri niryo jambo tugiye kuvuga muri uyu mwanya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana. Yesu aramubwira ngo umuntu ntiyatungwa nibi muvuga gusa, ariko atungwa n'ijambo. Yesu ashimwe. Hari abagabo batatu barivuze mu buryo butatu. Dawidi we yaryise kubika. Kubika. Aravuga ngo nabikiye ijambo. Ijambo ryawe naribikiye mu mutima. Nararibitse. Ririmo nagize stock zandifata nkabika. Kandi impamvu zabyo ngo nukugira ngo ntazagucumuraho. Yeremiya we abyita kurya. Aravuga ngo amagambo yawe ijambo rimaze kuboneka naraririye. Naraririye riramanuka ngo ringezemo mu mutima ngo rimbere ibyishimo rimbera n'umunezero. Bwana asifiwe. Ndashaka kuvuga iryo jambo. Haleluya. Ijambo rishika mu mutima rikaba umunezero. Ijambo rirema. Yesu we aje kubivuga aravuga ngo nugutungwa riragutunga ukabaho. Niyo mpamvu Dawidi yavuze aravuga ngo Yesu ashimwe. Haleluya. Aravuga ngo sinzapfa. Namaze kurigira sinzapfa nzarama. Bwana asifiwe. Iri jambo iyo umuntu yaririye narimo nsoma no mu zindi ndimi sanga iri jambo Imana yabwiye Yeremiya aravuga ngo nariye maze kuribona naraririye. Sanga ririmo riravuga mu magambo atatu. Riravuga ngo nukurirya. Rirongera kandi riravuga ngo si ukurirya gusa ahubwo ngo nukurimira. Irindi jambo riravuga ngo nukuryinjizamo neza. Iryo jambo ngo iyo rigezemo neza ngo nibwo rizarihindura umuntu rikamutunga akabundi muntu. Yesu ashimwe. Ukarirya rikaza rikageramo. Umunsi umwe numvise umudoktori umwe avuga ngo umuntu muzima ngo agaragarira ku bintu bitatu. Kugira ngo bamenye umuntu muzima agaragarira ku bintu bitatu. Turi kumwe? Haleluya. Agaragarira ku bintu bitatu. Aravuga ngo ikintu cya mbere ngo umuntu muzima bamurebera ko ari muzima ngo babanza kumureba uko ateye, physique kamureba, bakabona ntaremaye afite ingingo zose, bakabona yambaye neza, bakabona physique inyuma ngo bamurebe inyuma bakabona asa neza. Ariko ngo ibyo ntibihagije guhita bemeza ngo uyu muntu ni muzima. Ariko turi kumwe? Yahagaze bamurebye, barimo baramureba uko ateye nuko ameze ahagaze. Byonyine ngo ni kimwe mu bintu bitatu bigaragaza ko umuntu ari muzima. Ariko cyonyine ticemeza yuko umuntu ari muzima. Icya kabiri ngo ni amagambo ye. Nubwo mwasanze ari umuntu muzima, yambaye neza, costume nziza, cyangwa se yambaye umukenyero, yambaye neza, arasa neza, nta rugingo abuze, ariko ngo ntibihagije kuvuga ko uyu muntu ari muzima. Gendana nawe, icarana nawe, muganire nawe, wumva amagambo ye, urahita umenya ngo uyu muntu ararwaye cyangwa ni muzima.
ariko turi kumwe. Icyo ni ikintu cya ariko ngo nacyo tigihagije kugira ngo bandike yuko umuntu ari muzima. Aravuga ngo ikintu cya gatatu kugira ngo bagaragaze ko umuntu ari muzima ngo ni imibanire ye n'abandi. Abandi batindanye, nubwo wabonye yambaye neza, nubwo avuga neza, ariko ushaka kumenya ngo nuko abana n'abandi, uko abana n'umugore we, uko abana n'abana be, uko abana n'abaturanyi, uko abana n'abo basengana, uko abana n'abo bakorana, imibanire ye n'abandi. Ngo iyo basanze ibyo bintu ari bizima baremeza bakavuga ngo uyu muntu ni muzima. Ariko turi kumwe. No mu buryo bw'umwuka, kugira ngo umenye neza ko umukristo ari umukristo muzima, wahindutse, wubaswe n'ijambo, ijambo waririye rimubamo, nuko ubanza kumenya inyuma kumureba ese arasa n'abakristo. Haleluya. Uko agaragara, iyo ni intambwe ya mbere, uko agaragara uyu ni umukristo. Ubu dufite intambara ivuga ngo ubukristo ntibubi inyuma. Ntabwo umuntu arebera ubukristo inyuma, ariko nibuka ko Yesu yavuze ngo biri imbere. Ariko turi kumwe, ibiri imbere nibyo bya bisesekara inyuma. Umuntu ngo avuga uko atekereza, abaho uko atekereza, utanga ibyo ufite muri wowe inyuma. Byanyibukije umubwiriza butumwa umwe wari mubwiriza, aravuga ngo abantu benshi bafite izo mpaka cyane no kubivuga bisigaye binanirana, mpagaza ngo mbivuge bikananirana. Ariko aravuga ngo reka mbabwire ngo abantu benshi bararwanye iyo ntambara, barimo barayirwana n'uyu munsi. Ngo bamubwira ngo ambara, akavuga toya ubukristo si imyambaro. Ariko aravuga ngo no muri Bibiliya hari imyambaro igera kuri 30, y'uburyo bugera kuri 30. Muri Bibiliya hari imyambaro y'icyami, kavuga ngo uriya ni umwami, kandi iyo myambaro ngo niyo izigaragaza umuntu uwo ari we. Hakaba imyambaro y'abageni, bakavuga ngo uriya muntu ni umugeni. Hakaba imyambaro y'abanyeshuri, bamureba ukavuga ngo uriya muntu ni umunyeshuri. Avuga byinshi, ariko ajya kuvuga ngo hakaba n'imyambaro y'indaya. Muri Bibiliya baravuga ngo iriya ni indaya, yambaye imyambaro y'indaya. Ariko hakaba n'imyambaro y'abasazi, abantu bafite ikibazo mu mutwe. Ni abantu bambara imyambaro yacitse isa nabi, batamesa, batoragura hasi, rimwe na rimwe akambara ubusa, ariko wamureba ukavuga ngo uriya muntu. Haleluya. Naringiye kuvuga iki? Naringiye kuvuga ngo no mu buryo bwa Kristo, kugira ngo umenye umuntu wahinduwe n'ijambo, ubanza kureba inyuma ukavuga ngo uyu muntu yarahindutse. Uramureba ukavuga ngo uyu muririmbyi yarahindutse. Wamureba ukavuga ngo uriya mudiyakoni yarahindutse. Ariko nabyo ngo kumubona inyuma ntibihagije, yuko ushobora no kwamburwa n'abandi bigakunda. Umuntu akakwambura imyenda bigakunda, akakwita umusazi. Nabyo birashoboka, nabyo umuntu yabireberaho. Byahise benyebutse umugabo umwe ngo yagiye ahantu ku ruzi aje koga. Aragenda aje koga, ngo hari amazi meza cyane, ahageze ariko ngo hari hafi n'amazu. Aragenda aje ahantu mu ruzi, uruzi rwiza, aroga. Aje koga yuko hari ahantu mu kajarde keza, mu gashamba, ngo yikuramo imyenda yose, ngo atangira koga. Atangiye koga, naringiye kuvuga ngo kurebera inyuma byonyine ntibihagije, hari n'igihe umuntu yakwambura bigakunda. Aroga igihe harimo yoga, ngo haza umuntu urwaye mu mutwe. Kera bamwita ngo ni umusazi, ni umuntu ufite ikibazo, ufite abadayimoni. Ngo aza gahoro cyane, araza ashikatora ya myenda yose. Amaze kuyitora yiruka ajya mu mazu. Uwarimo boga nawe ngo ahindukiye abona arayimutwaye. None ngo aravuga ngo reka niruke cyane mufate kajya gukorwa n'isoni. Ngo yiruka cyane ashaka kumufata wa muntu urwaye mu mutwe w'abadayimoni, nawe yiruka ahunga cyane, ngo ageze ahantu abantu babireba. Ngo wa muntu urwaye arataka, aravuga ati mundabare umusazi aranyishe. Ati mundabare umusazi aranyishe. Noneho wa muntu nawe ngo abirebye abona yageze kure, ntagisubiye. Abona arebye abona ahitamo kuvuga ngo yiruke cyane amufate, nubwo nasabye ariko nimwake nambara. Muri kwa kumwirukana
umusazi agenda yiruka ati mu ndabara umusazi aranyishe, mu ndabara umusazi aranyishe. Abantu babirebye ati umusazi aramwishe koko. Abantu biruka kuja gutabara, biruka baza bose, baza ari benshi, aturiya muntu aramwishe pe, umuntu arapfuye. Baraza bashitse, ntabwo bagiye gufata umuntu ufite ikibazo, ahubwo bagiye gufata wa muntu udafite imyenda, wa muntu wiruka ku musozi nta myenda. Baraza baramufata, nabagerageza kwisobanura, arababwira ati mumbabare ntabwo ndwaye. Abandi bati yego twabibonye ntabwo urwaye. Ati rwose mumbabarire, uriya muntu afite ikibazo, yanjana imyenda. Ati ntugire ikibazo, reka kugira ikibazo, ntugire ikibazo. Bazana imyenda baramwambika. Akabwira ati ariko uriya muntu yandwaye imyenda. Itonde, turabizi, ihangane gatoya. Batangiye kugenda bamuganiriza, bamubwira ngo ntugire ikibazo, rwose turabizi ko utarwaye, ariko tugende. Undi ati ariko murandenganya. Ati rwose ihangane gatoya, tuje mu mazu, ntabwo tukugira. Agerageza kwisobanura, arisobanura ntibyakunda. Ariko umuntu ufite ikibazo baramureka aragenda, ariko udafite. Narigiye kubaho no muri ubu buzima, hari igihe umuntu yagutwara imyenda da, yamara akakwita umusazi, ugasigara wiruka. Ibyo bibaho, ugasanga baranaguhagaritse, yakwambuye pe, nta cyaha wakoze, bakavuga ko ari nta myenda, bakakuvuga. Abantu bakureba bakabona ni kuri, bagatangira kuganiriza, ukavuga ukayisobanura, akavuga ati yego twabimenye, turi abakristo, ihangane. Hari abantu benshi ahangaha byabayeho, abandi bakuramo imyenda bakamwanduza, bakamwambura. Ariko ibyo ntibihagije, komeza wambare. Bwana asifiwe. Icya kabiri, amagambo yacu tuganira, Yesu ashimwe. Icya gatatu nanone ni umubano wacu, umubano wacu n'abantu, n'umubano wacu n'Imana. Haleluya. Ahangaha ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana iyo umuntu yaririye rikaza rikaba muri wowe, ukaribika muri wowe, rikagutunga, ngo hari ibintu rihindura, hari ibintu rihindura. Bwana asifiwe. Ijambo rya mbere ngo rihindura ubwenge, imitekerereze yawe igahinduka, rirahindura. Iyo ryagiye muri wowe ukarirya neza nk'umukristo warageze ku musaraba, ngo rihindura ubwenge. Haleluya. Ijambo rya kabiri ngo rigahindura umutima. Irya gatatu ngo rigahindura imico yawe. Irya kane ngo rigahindura indangagaciro zawe. Bwana asifiwe. Ngo rikongera kandi rigahindura imyitwarire. Ariko intego y'ijambo ry'Imana ni ukugira ngo ryongere kandi riremo umuntu ngo umeze nk'uw'Imana ishaka. Bwana asifiwe. Riraguhindura rikakugira ngo umere nk'uko Imana ishaka. Kandi nawe iyo umaze guhinduka, ikizakubwira umuntu wahindutse azahindura n'abandi. Byahise binyibutsa abantu bari barariye ijambo ry'Imana. Nibuka Dawidi. Bwana asifiwe. Dawidi ngo yari yarakurikiye se, asanga se, yicarana na se, yumva se. Se ngo amubwira amateka ya Isiraheli muri Egiputa. Se ngo amubwira Imana ya Isiraheli yabakuye muri Egiputa. Papa we amubwira Imana yaciyemo inyanja. Papa we amubwira Imana ngo yabarinze mu butayu. Ababwira Imana, amubwira Imana, ngo ayo magambo aragenda mwinjira mu mutima. Yesu ashimwe. Amubwira Imana yazanye imanu, amubwira Imana yazanye amazi mu rutare, amubwira Imana yazanye yabakije inzoka, amubwira Imana yabambukije, amubwira Imana yatsinze inkike z'Yeriko, arayimubwira. Ariko aza guhura n'ikibazo. Ahuye n'ikibazo igihe kimwe, yari umwana wa 8, afite bakuru be 7. Umunsi umwe papa waramubwira ati genda shaho, ugenda uje mu ishamba, uje kuragira intama zanje. Iryo jambo ngo rikora ku mutima wa Dawidi rimukora ku mutima. Ngo aratekereza atese, papa aratekereza muri aba bantu bose, akavuga ngo ninjye waje kuragira mu ishamba harimo intare n'idubu, kandi arambwiye ngo ugende uzazitahane zose. Iri jambo papa mbwiye, bakuru banje baremera ko mpaguruka, mama aremera. Ngo arahaguruka aragenda. Ariko ngo yibwira, ari umuntu wabisobanura, aravuga ngo yibwiraga yuko mama waje kumubuza. Ariko ngo ari magenda, ngo abona mama we yacecetse.
aragenda abona bakuru be barashecetse, aragenda ngo ajya mu ishamba. Ageze mu ishamba ngo yisanga hari intare zimurusha imbaraga. Turimo turashaka kuvuga umuntu wari ijambo. Haleluya. Hari idubu rimurusha imbaraga, ngo aribaza ate se intare niza ndarwana nayo nte? Papa yarambwiye ngo izi ntama nzazitahane, ikibazo ni jewe ndarwana n'intare, ndarwana n'idubu. Ngo arapfukama arasenga, ngo asenge Imana yumva nyese. Haleluya. Muri ako kanya ngo yibuka yuko hari Imana yabwiwe na se, ngo amagambo y'Imana yabitse mu mutima we, arongera aragaruka ngo aribuka, ngo yibuka Imana yabwiwe na se. Haleluya. Mu bibazo mujye mwibuka, mwongere kandi mwibuka amagambo mwari. Nuhura n'ibibazo mu rugo, uye n'ibibazo mu kazi, awibuka amajambo ry'Imana. Ngo arabitekereza, ngo aravuga ngo iyo Mana y'Amana bambwiye ko ari Imana ibera hose cyarimwe, reka mfukame nisenge hano mu ishamba. Ngo afata igihe cyo kubana n'Imana no kwisenga no gutekereza amagambo y'Imana. Icyo gihe Imana iramwumva iri mu ijuru. Haleluya. Imana iramwumva iri mu ijuru. Ubwo ngo ari magenda, ngo yumva ko imbaraga z'Imana zimuzamo, ubwoba burarangira, ahinduka undi muntu. Umuntu wari ijambo ry'Imana arahinduka akaba undi muntu. Bwana asifiwe. Ngo yumva ko ubwoba bushira, aravuga ngo icyo data yavuze nzakimukorera, intama za data nzazitahisha zose, nzazimushikiriza zose ko zingana. Bwana asifiwe. Ubwo ngo abona idubu riraje, idubu ije, ngo yibuka ya Mana, aravuga ngo ngiye mu izina ry'Imana. Bwana asifiwe. Ahaguruka mu izina ry'Imana, idubu yaje ngo arayicakira, arayishwanyaguza mu mbaraga z'Imana za rya jambo, ngo arayikandagira, arayica, aravuga ati ya Mana yacyari ya Mana. Bwana asifiwe. Mukanya ngo abona intare iraza, aje kuyibona ngo abona yacakiye umwana w'intama. Nawe aravuga ati ntabwo mbyemera. Ijambo rizarivuga ngo narahubukaga kayicakira. Guhubuka ni ukugenda sans control, nta bwoba mfite, nta kintu cyo kwitegereza ngo ndaturukaye mu kanwa, oya. Ngo yarahubukaga kayicakira, yicakira kayishwanyaguza, kayaka umwana w'intama akawushira mu zindi, nayo ngo kayikandagira kayica, aravuga ngo ya Mana iracyari Imana. Haleluya. Igihe yagiye gusanga bakuru be ku rugamba, ngo yasanze Goliyati yihinduye igitangaza, ngo yibuka rya jambo yabikiye mu mutima we. Bwana asifiwe. Nimubike ijambo mu mutima ntacyo muzaba. Ngo araryibuka, ngo yumva Goliyati arahagurutsa, tukubwoko bw'Imana bose baratinya. Ngo yumva za mbaraga z'ijuru zaziza, ngo zamujemo zitewe n'ijambo, ngo yumva rimujemo, ngo arabaza ngo suriya muntu uri uhangara Imana ya Isiraheli. Imana ya Isiraheli numvise namenye, Imana y'iri jambo, uriya muntu ameze ate, ni muntu ki, nimumumbwire. Bakuru be ngo aha, uyu mwana agiye kwishongora. Bamubwira amagambo mabakakaye, wazanwe n'ike, twa dutama twaso ibiki. Aravuga ati ntacyo mbabwiye, ariko ndashaka ngo ijambo ry'Imana namenye rigaragaza imirimo hano. Haleluya. Haleluya. Asanga umwami aramubwira ngo reka nguhe ubuhamya, ndiriye ndagiye intama za data. Bwana asifiwe. Sinabyihanganira kubona umufilisitiya utarakebwe utuka ubwoko bw'Imana agatesha Imana yacu agaciro. Wishingikirije kuki? Aravuga ngo ni ijambo namenye. Bwana asifiwe. Aravuga ngo ningenda ndagenda mu izina ry'Uwiteka Imana yasuzuguye. Nari ngiye kuvuga ngo yamenye ijambo byatumye anesha Goliyati, yuko rero ari ijambo. Bwana asifiwe. Haleluya. Nahise nibuka kandi Daniyeli. Nibuka Daniyeli bamutwaye iriya i Babuloni, ariko bagenda yarabitse ijambo mu mutima, azi imbaraga z'ijambo, azi Imana basenze, azi Imana yabo, agenda yarabitse ijambo mu mutima we. Bwana asifiwe. Agezeyo babafata uko babafashe kose, babasuzugura uko babasuzugura kose, ariko aravuga ngo nzakora imirimo yose bazamba, ariko nzirinda, nzakomeza rya jambo, nirinde gutukisha, nirinde no kuvuga Imana nabi ya Isiraheli. Bwana asifiwe. Haleluya. Hari umunsi umwe, ngo umunsi umwe umwami ararota, yibagirwa inzozi, murabyibuka. Haleluya.
inzozi arazibagirwa, murabyibuka. Inzozi ngo amaze kuzibagirwa, umwami arahamagara ati muze muzisobanure abantu bose nigishije, muzinsobanurire. Bakavuga ati izo nzozi nizihe? Ati nazibagiwe. Ati niba wazibagiwe ngo nta mana ibaho yasobanura inzozi wibagiwe. Tubwire inzozi warose tuzigusobanurire. Nawe aravuga ati nazibagiwe ariko muzisobanure. Ntabwo twamenya aho duhera zitubwira. Aravuga ati nazibagiwe ariko muzisobanure. Ariko abo bantu ntibarenganye, murumva batararenganye. Nawe aravuga ngo uhereye none bose babice. Daniel uwo munsi ngo yarahari aho ngaho, ngo baragenda bagiye kubica, ngo bahura na Daniel arabaza ngo ese niki cyabaye, iri kubagaho niki. Bamubwira amakuru yose. Aragenda yegera umuntu wari ubajyanye, aravuga ati se wampaye akanya gatoya? Bwana asifiwe, haleluya. Zusaba akanya gatoya, wampaye akanya gato ukaba uturetse ntubibwira abandi, ariko umpa akanya gato. Nawe aravuga ati genda ndakakwemereye. Ahamagara abagenzi be ati twari ijambo ry'Imana, twahawe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twabwiwe turimenyekanisha hano muri Babuloni. Haleluya. Barasenga, baricara barasenga, ngo bashingiye ku ijambo ry'Imana bamenye. Imana iraceceka. Hari igihe dusenga Imana igaceceka. Haleluya. Hari igihe dusenga ukazamuka ukaza hano wasenga, Imana igasubiza abandi. Nabaravuga ati sinabishobora, ntabwo nabishobora. None urashaka iki? Atariko Imana twamenye, Imana yo mu ijuru irabishoboye. Haleluya. Ntabwo nabishobora ariko Imana namenye yampaye ijambo ryayo mu mutima, irabizi kandi irabishobora. Aramubwira ngo niyo ngo izinyuranye ibihe ikanyuranya n'imyaka, ngo niyo yimika ikimura abandi, niyo izamura igacisha bugufi. Iyo Mana ndashaka kuyikubwira, iyo Mana niyo shaka kukubwira. Imana igihindura ibihe. Reka mbabwire ngo nibi bihe ko byabaye, ni Imana yacu yabyemeye izihindura ngo izinyuranye ibihe. Nimumbere Imana icyubahiro. Haleluya. Abwira bakuru be, yabwiye bene se, arababwira Shadrake na Meshake na Abedenego, aravuga ngo iyi Mana tuzakomeze tuyikomereho. Bwana asifiwe. Reka mbabwire ngo Daniel ageze iriya kubera ijambo ry'Imana yari yarariye, aribika mu mutima. Yakoze umurimo neza ibwami. Nari ngiye kuvuga ngo umuntu wari ijambo ry'Imana karirya karibika mu mutima we, rizari muhindura akagira umumaro mu gihugu, akagira umumaro mu muryango, akagira umumaro mu itorero, akagira umumaro, akaba umunyamumaro. Oya, ntabwo ari umuntu usuzugura, oya, ni umuntu ugira umumaro. Daniel ngo yagize umumaro. Yaravuze ngo ibyo nahawe byose nabikoze neza, ntacyo nagucumuyeho mwami, ntacigeze kunanira, natangaga raporo ku gihe. Bwana asifiwe. Ariko kandi ndashaka ngo Imana ya Isiraheli aragenda, ikintu cyaje kuvamo nshatse gusoreza aho ngaho, nuko i Babuloni hose hahindutse ibintu bibiri. Bwana asifiwe. Ibintu bibiri birahinduka. Ndashaka kubabwira ngo abamenye Imana nibihinduke. Hahindutse ibintu bibiri. Ibintu bibiri. Ikintu cya mbere cyahindutse ngo habaga imikono itarahindukaga. Iyo umumedi, abamedi n'abaperesi, itegeko ry'abamedi n'abaperesi ryandikwaga, ntacyabaga igihinduje. Ariko byahindutse igihe cya Daniel. Ariko mwambere Imana icyubahiro. Haleluya. Igihe cya Daniel birahinduka. Ariko baje kumuta mu rwobo rw'intare, umwami yagerageje ngo agerageze umunsi wose, ariko aramubwira ngo nukuri, dore itegeko ry'abamedi n'abaperesi namaze kurisinya, ntacyahinduka, tirivuguruzwa, ntibyahinduka. Ariko ikindi kintu cyahindutse, Bwana asifiwe, ngo nuko imana zose zabaga i Babuloni zateshejwe agaciro ku bwa Daniel. Ariko murimo murabyumva, itegeko rirahinduka. Amaze gukurwa mu rwobo rw'intare, umwami araza aramureba, asanga ntacyo yabaye. Abantu baraza baramureba, basanga ntacyo babaye. Rya tegeko ry'abamedi n'abaperesi, umwami aravuga ngo uhereye uyu munsi ndarihinduye, ikiba kibe. Kubw'Imana Daniel ndarihinduye. Aravuga ngo ndarihinduye, uyu munsi ndarihinduye. Bwana asifiwe. Rijya rihinduka kubw'umuntu umwe gusa wubasha Imana. Rijya rihinduka kubw'intore umwe wabitse ijambo ry'Imana. Rijya rihinduka. Bwana asifiwe. Itegeko ridahinduka,
itegeko ritavuguruzwa rijya rivuguruzwa kubw'umuntu mwamenye Imana. Bwana asifiwe. Nimukomeze musenge, bijya byananiranye mu rugo, bijya byananiranye mu kazi, bya bindi byananiranye biza bihinduka kubw'umuntu umwe gusa wubasha Imana. Bwana asifiwe. Birongera kandi birahinduka. Umwami aravuga ati si ibyo gusa, reka mbabwire kubw'uyu mugabo, kubwo Imana namubonanye ibintu ahindura uyu mugabo uhereye uyu munsi, ngo ntiyagira indi Imana izasengwa i Babuloni, ntiyagira indi Imana n'imwe izasenga izanyu mwasengaga z'ibiti n'amabuye, uyu munsi zitesheje agaciro. Musenge Imana ya Yerusalemu, musenge Imana y'Abayuda, musenge Imana ariyo muvuga, Imana ya Daniyeli. Nari ngiye kuva umuntu wabikiye ijambo mu mutima we azahindura. Bwana asifiwe. Umwe gusa arahagije ngo korari yuzura umwuka, umwe gusa arahagije ngo abadiyakoni buzura umwuka, umwe gusa arahagije wabitse ijambo ry'Imana mu mutima, ibintu byose bikavuguruzwa. Kandi Bwana asifiwe, Imana zasengwaga ibintu byose byimitswe nk'ibigirwamana bigateshwa agaciro. Nimumpere Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo nabikiye ijambo mu mutima wanje, ijambo ryawe Mana naribikiye mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Nari ngiye kubabwira ngo ijambo ry'Imana ni muri biki, igisigaye mwicecekere, riza rihindura umuntu wese. Kandi iyo rimaze kuguhindura, nawe uhindura aho utuye, uhindura abo mubana, uhindura abo mugendana. Yesu ashimwe. Reka nsoze mbabwira undi mugabo namwe muzi witwa Yosefu. Haleluya, haleluya. Ariko muramuzi, hari inkuru numvise umunsi umwe ndimo nsoma, bambwira inkuru z'umugabo umwe ngo wagiye kuvuga ubutumwa muri bihugu byanga Yesu Kristo, ngo byari ibihugu by'abakomuniste. Reka ariho nsoreza. Uwo muntu ngo yari yarabitse ijambo mu mutima we. Bwana asifiwe. Yari yarabitse ijambo mu mutima we, araribika akarigendana, akumva ryamuhinduye ubuzima. Uwo muntu ngo aragenda arigisha, ngo yigishije baramubuza ati kirazira, kirazira. Nawe aravuga ngo nkiriho, kirimo ngenda ndumva ashatse kuvuga Yesu Kristo. Avuga Yesu Kristo aho bitemewe uko amuvuga, amubwira batamwumva n'abashaka ko aceceka. Ngo baramufata baramufunga. Bamufashe bamufunze uwo mugabo. Haleluya. Ngiye gusoreza aho ngaho mbabwira ngo nimubike ijambo ry'Imana muri rye ribe mu mutima, rizahindura byinshi. Bwana asifiwe. Baramufata baramubuza, aranga, baramufunga. Haza kuza umugabo umwe aho ngaho narimo mbisoma mbikurikira, byaravuze ngo yari umupolisi mukuru ukomeye. Ngo arababwira ngo nimumureke, nimumureke nje ubwanje ngiye kumuhana igihano kizatuma nta Yesu Kristo uzongera kandi kuvugwa muri iki gihugu. Nimumundekere mujane, igihano muhana bizatuma nta wundi muntu uzatinyuka kuvuga Yesu Kristo muri iki gihugu. Ariko turi kumwe. Bamaze kumufata aramujana, ajana n'ifunguzo, aragenda ngo amujana, nimunkurikire, munkurikire. Bamujana, amujana ahantu ngo ajya kumufungira ahantu mu kazu gato kangana nawe atabasha kwicara. Kandi ngo aravuga ngo ifunguzo ndazibika ubwanje, mfunge azapfiremo, mureke aboreremo, namara kubora nzaza musore ibintu yaboze mu biti hanze mpamagara abantu mbabwire ngo umuntu uzongera kandi kuvuga Yesu tuzamugira dutya, yaraboze yarahindutse, ubwo niko nzamuhana. Kandi aravuga ngo ifunguzo nzazibikira ubwanje. Aragenda aramufunga, arafunga ku kazu, aragenda. Ariko ngo muri ako kazu ngo hariho akenge gatoya kari hasi mu maguru, ntabwo yakitayeho, ariko ngo kamufasha guhumeka gakeya. Umunsi wa mbere ngo arasenga, Imana ntiyavuga. Arige dusenga Imana igaceceka, ariko niceceka ntukagira ngo Imana ntikumva, irumva. Arasenga burira yiriza umunsi, Imana yaceceka. Ijoro arasenga ntibyakunda. Umunsi wa kabiri arasenga burira, arasenga ijoro buraca. Umunsi wa gatatu ngo gusenga arananirwa.
hari igihe umuntu asenga no gusenga kugashira, wazujya gusenga ugasinzira, ariko komera, nimba warabise ijambo Imana irimo irabyumva. Haleluya. Ku munsi wa gatatu atakibasha gusenga, arawiriza ku munsi wa kane, ngo aje kumva yumva muri karya kenge, ngo yumva ikintu kirimo gikoramo mu maguru ye, ngo yikanze intege zacitse intege no guhagarara n'umunaniro n'inzara byose, ngo arebye abona haje ipusi, ngo iyo pusi ikaba ifite umugati mu kanwa, ngo arunama atora wa mugati, ngo awutoye aravuga ngo ndabimenye ngo n'Imana irimo ingemurira, nuko Imana ije ibigenza. Arya wa mugati arawurya, ngo yumva imbaraga zimusubiyemo, ngo yumva indirimbo ziraje, araririmba wenyine, atangira kuririmba. Mu gitondo cyo kuwa gatanu ngo abona ya pusi iragarutse ifite umugati mu kanwa, nawe aravuga ngo ndabimenye ngo iyi ni ya Mana nsenga, Imana itazibura uko bigenza. Ngo yongera kunama arawufata ararya, amaze kurya ngo indirimbo ziraza, araririmba, arishima, arasenga, asingiza Imana atishaganya, aravuga ngo naha hantu ndabimenye ko Imana ihari. Bwana asifiwe. Ndabimenye ko naha hantu Imana ihari. Ku munsi wa karindwi ngo yumva ya pusi iraje, atora umugati ararya, akomeza kubikora atyo. Ngo mu cyumweru cya kabiri wa mugabo aribambura araza, aje kureba uko bimeze, ariko ataragira gahunda yo kumufungura. Ngo ageze yegereye karya kagereza, ngo yumva umuntu arimo araririmba, ngo yumva umuntu aririmba mu gitondo, mu masengesho ya mu gitondo. Nubwo ari hariya akaririmba amasengesho ya mu gitondo, akavuga ngo ndabimenye abandi bageze muri nibature, agasenga ameze kwa kundi. Ngo yumva arimo araririmba, ngo aravuga ngo aba ni abadayimoni, imfunguzo n'inzu zifite, nta wundi muntu wakwinjiramo. Ngo yegera karya kazu, ngo yumva umuntu arimo araririmba n'ibyishimo n'ijwi ryose. Ngo aravuga ngo aba ni abadayimoni. Ngo arongera kandi arakegera, ariko ngo atinya gukora ku muryango. Ngo avuga ngo uyu aba ni abadayimoni. Ngo arahamagara, ngo ahamagaye, ngo yumva wa mugabo aretse kuririmba. Ngo aramwitaba, ngo aramubwira ngo karame, ngo nzi yuko ntacyo nagucumuyeho, ngo kandi ndimo ndaririmbira Imana ishobora byose. Wa mugabo ngo agira amatsiko yo kureba, ngo akingura akazu, ariko arimo atinya kumwegera. Ngo arebye abona niwe, ngo amurebye abona asa neza. Ngo aramubaza ati se byagenze bite? Wa mugabo aramubwira ati ngo wakwihanganye gato ukanihanganira, akabanza ngakomeza akaririmbira Imana yanje, mbabarira gato ndirimbira Imana yanje. Ngo amurebye abona ngo ntiyamenye uko bimeze. Wa mugabo atera indirimbo, ngo atangira kuririmba anezerewe cyane. Ngo igihe arimo yibaza, ngo mukanya ngo aje kubona wa muntu arimo aririmba, ngo yumva mu maguru haje cya kintu. Ngo agira atya, indirimbo arazihagarika. Ngo aramubwira ngo ihangane gato, ngo mbanze mfungure. Atora wa mugati, ngo atangira kurya. Ngo atangiye kurya, wa mugabo ngo agira amatsiko, araza arareba, ngo arinjira arareba. Ngo arebye aramubwira ati reka nanjye nkubwire, ati iyi pusi iyi ni iyi iwanje, ni pusi yanjye, ndatangaye, iyi ni pusi yanjye, kandi n'uyu mugati ninjye wawuguze w'abana banje. Aravuga ati ndatangaye, uyu mugati wo ikuzaniye ninjye wawuguze, uzi ko ngura imigati buri gitondo simenye uko byagenze, n'iyi pusi ikuzanira imigati. Nawe ngo aramubwira ati reka nkubwire, Yesu mbabwira nuko aza bigenza, n'ahantu azahaza. Iyo mwadusize araza, iyo tudafite abandi araza, iyo twabuze uko tubigenza araza. Ema abakozi b'Imana, nimumbere Yesu icyubahiro, ndazatureka. Haleluya. Ngo sinzabasiga, sinzabahana. Yesu Kristo nuko aza bigenza, ariko hari ubwo ajya kuza, akaza ku munsi wa kane wananiwe, ariko ajyaza. Wa mugabo ngo aramubwira ati ndabimenye kandi ndayemeye iyo Mana, mbere y'ikindi cyose mvuga, banza umbwire uko mbigenza ngo iyi Mana nanjye nemere. Banza umbwire mbigenza nte. Ngo arapfukama, amusohora muri kajya kantu, aramubwira ati banza unsengere ubigenze uko uzi ubigenza. Iyi Mana igemurira umuntu twafunze,
isanga umuntu twafunze, ituma injangwe ikaza, ipusi banza nanje umbwira. Aravuga ati pfukama ngo usengere. Arapfukama ati banza usengere. Arangije aravuga ati uko bizagenda kose nimba banyica ariko ndakwemereye ku bwanje, vuga uwo Yesu Kristo. Mumfashe dukomera amashyi Imana yacu itazibura uko bigenza. Imana yacu itazibura uko bigenza. Byanze byananiranye, bose bananiwe, bose bagusize, bose bagututse, bose baguhanye, abana bakuretse, umugabo yakuretse, mwene wanyu bakuvuyeho, iyo Mana izigumana nawe. Kandi iyo bitinze gatoya izija kubamenyesha yuko Imana usenga ari Imana ishobora byose. Imana yabwiye Mose, irabibwira Mose, yatinye kugenda, iramubwira ngo genda ubabwire ngo nitwa. Yari yamubwiye ngo se turavuga ngo iyo Mana ni yihe? Ubabwire ngo nitwa ishobora. Ishobora bingahe? Na bya bindi byakunaniye nabyo irabishoboye, na bya bindi byananiranye irabishoboye. Ishobora bingahe? Byose. Ariko ni ku bantu babitse ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Nimukomere kuri iyo Mana yacu, ntacyo tuzaba kuri iyo Mana yacu. Reka dusenga Imana, dusenga Imana, twinginga Imana, timugira ubwoba. Ibintu bijya bihinduka mu muryango ariko ntugire ubwoba. Ibintu bijya bihinduka aho ukorera ariko ntugire ubwoba. Aho utuye bijya bihinduka ariko mwizere ya Mana twamenye. Fata amagambo yayo yose uyarye, azakubera ibyishimo n'umunezero. Uzajya ugenda unezerewe, uzajya ugenda. Hari abantu bamwe muze mubona barahuye n'ibibazo ariko bagera mu nzu y'Imana ukabona bafite ibyishimo n'umunezero, barayitambira, ukibaza impamvu. Ni ijambo ry'Imana yariye. Ni muri ijambo ry'Imana rizabahindura, rizarihindurira umuntu ubuzima, rigahindura umuntu akaba undi muntu, ukamera uko Imana ishaka. Kandi kiruta ibindi, umuntu wabitse ijambo ry'Imana, Mukristo yarabwiwe, aravuga ngo urigumane, niryo tuzerekana tugeze mu ijuru, tugeze ku rurembo Siyoni. Aka ni agatanga ka mbere. Nugerayo bazakubona urifite, amarembo azakingurwa winjire. Reka mbasabe mu gihe cy'ijuru dusenga Imana, mu gihe cy'ijuru dusenga Imana, ariko tuvuga ngo rijya kandi uribike, rizaba ubuzima, riduhindurira ubuzima. Iryo jambo ry'Imana ntacyo uzaba wararibitse mu mutima. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Reka mbere yo gusenga Imana ndifuza kubanza kuvuga ngo umuntu wumva twamusengera kugira ngo azabashe kugera ku musaraba, nawe ahabwe uyu muzingo w'igitabo, ahabwe ijambo ry'Imana. Yashira ukuboko hejuru tukamusengera kugira ngo nawe azamenye rya jambo rihindura ibyananiranye, rihindura ibyananiranye mu miryango, rihindura ibyananiranye hose. Rya jambo rihindura. Waba uhari? Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha. Turashaka guhamagara umuntu wumva yaza hano tukamusengera, nawe akakira ijambo ry'Imana. Yatambuka kaza, tambuka uze hano mwene data, tambuka uze, abakozi Imana agusengera. Ndumva nkeneye ko abazamuye ibiganza mutambuke muze, nimuze dusenga Imana. Abakozi b'Imana barabarambika ibiganza, mutambuke muze. Numva Yesu anyemeza ko ngwino ngonje mu sengiteka tachonza ya nishuri. Twese twishimire ibintu. Ijambo ry'Imana, ngwino nawe. Ijambo ry'Imana riguhindure, ijambo ry'Imana rikureme, ijambo ry'Imana riguhindura undi muntu musha, ijambo ry'Imana rigukundisha abantu, ijambo ry'Imana riguhuza n'Imana. Bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Kadusenge. Ariko nimba nawe uhari, turacyagutegereje. Umuntu wese wifuza ko tumusengera, mbiri ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bwe, bakoze Imana nimubegere, tubarambureho ibiganza. Nimuze, ngwino ya nishu ya nenda yose. Ngwino nawe turagutegereje. Ya baba ibyaha yatuma
ngwino turagutegereje. Uyu ni umusaruro w'indirimbo turirimba, umusaruro w'amasengesho yanyu, umusaruro w'ivuga butumwa. Ngwino nawe turagutegereje, ngwino. Nasaga ngwino nawe turagutegereje. Wapfuye Yesa kandi niwe urakoze cyane. Reka dusenge Imana. Abakozi b'Imana mubarambikeho ibiganza, bakire Yesu Kristo umwami n'umukiza, kandi Uwiteka Imana bafashe imbaraga z'umwuka wera zibazeho, abaha imbaraga, kandi mwakire ijambo ry'Imana ribe muri mwe, bitari ukurisoma gusa, bitari ukuryumva gusa, ariko ribe ubuzima, rizabahindurira ubuzima. Abakozi b'Imana barambikeho ibiganza, dusenga Imana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu Mnazareti, Mana uhabwe icyubahiro gikwiriye. Mana ushimwe kugira umugambi wawe ku bantu bawe, ushimwe kuba duhaye ijambo ry'umwuzuro, ushimwe kuba tanze ijambo ryawe. Waravuze ngo ryaje mu isi, ryatumwe mu isi, ntirizasubirayo rityo, rizazana icyo ryatumwe. Abantu bawe mwami bumvise ijambo ryawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, barapfukamye imbere yawe, ubagirire neza mwami Imana yacu, ubahindure, ijambo ryawe ribahindure, ribareme mwami Imana yacu. Amaraso ya Yesu Kristo aboze, abatunganye, abahanagureho ibyaha, ibyo batekerezaga, ibyo bavugaga, ibyo bagendeyemo. Mu izina rya Yesu Kristo bahinduke, baba abantu basha, bagendere mu kakiza kawe. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubabariye, kandi tugushimiye kubahanaguyeho ibyaha. Ubafata ukuboko kubagendeshe, intego yacu mwami bazagere mu ijuru amahoro. Icyubahiro kibi cyawe mwami. Reka tugukomera amashyi tukuvugiriza impundu, urabikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Kadusabe babayobore. Mana ibaha umugisha, kandi Mana ikomeze ibagirire neza. Aya masengesho mwateguye, aya masengesho musenga, muzabona Imana bihindurira ibintu, bizahinduke mu rugo, bizahinduka aho mutuye, bizahinduke n'aho mukorera. Uwiteka Imana abaha umugisha, murakoze. Mana Yesu abagirire neza.